Muraho abanyarwanda. Murakomeye cyane. Uganda oye! Yoweli Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God. Kwa 11 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umusaza w'imyaka 82 yafashe Bibiliya mu kiganza cye arazamura amaze abwira abaturage ba Uganda ati Njyewe Yoweli Kaguta Museveni ndahiye ko nzakora inshingano zanjye nka perezida wa Uganda, nzubaha kandi ndinde itegeko nshinga rya Uganda, sinzakoresha nabi ububasha mawe, nzaharanira ubumwe bw'abaturage, amahoro n'iterambere by'igihugu, Imana ibimfashemo. Nirahira rya nyakubahwa Yoweli Kaguta Museveni warahiriraga kuyobora Uganda manda ya 7 izamara imyaka 6, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2026 kugeza mu mwaka wa 2031. Ni umuhango wari witabiriye n'abakuru b'ibihugu 9 ndetse n'abakuru ba za guverinoma batandukanye bari baturutse hirya no hino ku isi. Ni ku nsinzi y'amajwi 71 n'ibice 65 yatangajwe na komisiyo y'amatora y'iki gihugu kuwa 17 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho yari yahigitse uwitwa Robert Cyaguranya wamenyekanye mu muziki nka Bobby Wine, ariko we utaremeye ibyavuye mu matora. Numugabo kandi wibitse hagahigo ko kuba yarayoboye Uganda imyaka myinshi, kuko amaze imyaka igera kuri 40 yose ari we wicaye ku ntebe isumba izindi muri iki gihugu cya Uganda. Yoweli Kaguta Museveni numugabo kandi ufitanye isano yihariye n'amateka y'u Rwanda, kuko usibye kuba hize Giselesi Paul Kagame barize ku ishuri rimwe. Aba bagabo bombi babaye mu gisirikare aho bagiye barwana intambara zitandukanye turagarukaho muri iki kiganiro. Ariko kandi Museveni ashimirwa kuba yarafashije abasirikari ba RPF mu ntambara yo kubohora u Rwanda kuva mu 1990 kugeza 1994, ubwo FPR yahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ikindi kandi kubera amateka Museveni afitanye n'abanyarwanda, hari abanyarwanda benshi bagiye bita abana babo izina ry'uyu mugabo Museveni. Ariko se ko hari amakuru avuga ko Yoweli Kaguta Museveni akomoka mu Rwanda, aya makuru koko niyo? Niki se cyatumye Kaguta Museveni ayobora Uganda imyaka 40 kandi mbere ye mu myaka 24 yabanje kuva Uganda yabona ubwigenge kuva mu 1962 harayoboye abaperezida 8? Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ndetse n'ubuzima bw'uyu munyabirwe Yoweli Kaguta Museveni. Bahaye ikaze. Reka twubike amacupa twegura inyandiko, reka turambure page ya mbere ku buzima n'amateka bya Yoweli Kaguta Museveni. Ikiganiro cyitwa The Story Behind. Bahaye ikaze. Iyi ni Nepo TV official. Reba ko wakoze subscribe niba utarayikora uyikore, ndetse usangize n'abandi batandukanye iki kiganiro. Nitwa Mr. Wizi. Bahaye ikaze. Yoweli Kaguta Museveni, amazina ye nyakuri ni Yoweli Tibuhaburwa Kaguta Museveni, nubwo bitazwi neza igihe yavukiye, ariko bigaragara ko yavutse kuri 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 1944, akavukira hitwa Nungamu mu karere ka Ankole aho ni muri Uganda. Hagati aho hari inyandiko zitandukanye zivuga ko Yoweli Kaguta Museveni ashobora kuba afite inkomoko mu Rwanda, ariko mu mwaka wa 1947 Kaguta Museveni yasuye u Rwanda aho yari i Butare, aho ni mu ntara y'Amajyepfo, ubu ni mu karere ka Ahuriye, maze avuga ko adakomoka mu Rwanda, ndetse avuga ko ababyeyi be bakomoka muri Uganda. Yoweli Kaguta Museveni isi umubyara yitwa Amos Kaguta, naho nyina umubyara akitwa Esther Kokondeka Nganzi. Isi umubyara yabaye umusirikari mu ngabo z'Abongereza igihe bakolonizaga Uganda. Yoweli Kaguta Museveni, izina Museveni yari komoye ku muryango we, bakundaga kumwita akiri muto Museveni, bisobanuye uwa 7 Museveni. Yoweli Kaguta Museveni amashuri y'abanza yayize ahitwa Kiamate Elementary School mu gace ka Nungamo, aha ni muri Uganda, ariko amakuru menshi agaragaza ko
yatangiye kwiga mu mwaka wa mbere wa primaire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu afite imyaka 6. Naho amashuri ye yisumbuye yayize ahitwa Mbalala High School, ariko yahize igihe gito ahita yimukira mu ishuri rya Nale Secondary School. Kuri iri shuri akaba ari naho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yize. Kuri iri shuri rya Nale Secondary School Museveni yahize mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu. Museveni yiga muri iri shuri ngo yari umuntu utuje ariko ukomera ku bitekerezo bye, ku buryo benshi banamutangariraga, cyane cyane iyo yabaga ari mu biganiro mpaka. Yabaga ari umuntu wihagazeho ku buryo yabaga yanakoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo ibitekerezo bye byumvikane. Tukiri ahangaha kuri iri shuri rya Nale Secondary School, hari igihe umwarimu wabo yabajije abanyeshuri ati, wifuza kuzaba iki umaze gukura? Maze Museveni araterura ati, nshaka kuzaba perezida w'igihugu cya Uganda. Iki gihe abanyeshuri bagenzi be baramusetse kuko byabonwaga nk'ibidashoboka. Museveni yari umwana uturuka mu muryango uciriritse ugereranyije n'abandi banyeshuri babaga bigana. Kubw'iyo mpamvu kuvuga ko azaba perezida w'igihugu cya Uganda bamufashe nk'uri kurota ku manywa izuba riva, ariko ntibari bazi ko Museveni azabiharanira akarara amajuru mu mashyamba kugeza bigezeho. Tukivuga ku mashuri yize, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi, Museveni yari ari kwiga muri kaminuza, aho yigaga muri University of Dar es Salaam muri Tanzania. Akaba yarize ibirebana n'ubukungu ndetse na politiki, political science and economics. Aha niho yatangiye gukura cyane mu bitekerezo bya politiki mpinduramatwara ya Afrika, Pan-Africanism. Muri kaminuza ya University of Dar es Salaam, Museveni yari umwe mu banyeshuri bakundaga ibiganiro bya politiki. Ibi byatumye yiga ibitekerezo byamwe mu banyepolitiki bari bakomeye muri iki gihe, barimo Karl Marx, Mao Zedong ndetse na Julius Nyerere, kuko yigeze no kumwandikaho igitabo aho yamugereranyije n'umuyobozi w'Ubudage wari ukomeye muri iki gihe, Otto von Bismarck. Muri iyi kaminuza kandi yahahuriye n'abanyafurika benshi bari bafite ibitekerezo byo kubohora Afurika, Pan-Africanism. Twihuze gato, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe, Idi Amin Dada yafashe ubutegetsi bwa Uganda akoze coup d'etat. Ibi byatumye Museveni wakoraga mu biro bya Perezida Milton Obote ahungira mu gihugu cya Tanzania. Muri iki gihe Museveni akigera muri Tanzania yashinze umutwe witwa FRONASA, Front for National Salvation. Uyu mutwe ukaba wari ufite intego yo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu bwa Idi Amin. Ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri Museveni yarwanye mu ntambara ya Tanzania na Uganda. Iyi ntambara ikaba yaramaze imyaka 8 ikarangira Idi Amin Dada akuwe ku butegetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, Yoweli Kaguta Museveni yagarutse mu gihugu cya Uganda nk'intwari itahukanye intsinzi. Yari itahukanye intsinzi ariko yakobokeye kuko yayirwanye imyaka 8 arandura amajoro atajyama adasinzira ashaka intsinzi kugira agaruke mu gihugu cye cya Uganda yari yarakuriyemo. Muri iki gihe hahise hajyaho ubutegetsi bw'insibacyuho, aho yabaye minisitiri w'ingabo zari ziyobowe na General Yusuf Rore. Muri iki gihe nk'uko twari tubivuze, hagiyeho ubutegetsi bw'inzibacyuho yamaze amezi 10, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani haba amatora aho Museveni yarahanganye na Milton Obote hamwe n'undi mukandida umwe. Hanyuma y'amatora hasohotse amatora yasohotse bigaragara ko Milton Obote ari we wari watsinze amatora, ariko Museveni yanga ibyari byavuye mu matora avuga ko aya matora yari yibwe na Milton Obote. Ibi byatumye Yoweli Kaguta Museveni asubira mu ishyamba kugira ngo arwanye ubutegetsi bwa Milton Obote. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe, Yoweli Kaguta Museveni yashinze umutwe wa NRA, National Resistance Army, ndetse n'ishyaka rya politiki riwushamikiyeho rya NRM, National Resistance Movement, aho bashinze ibirindiro bikomeye mu ishyamba rya Luweru, maze batangiza intambara yamaze imyaka 5, no kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Iyi ntambara ikaba yariswe Bush War. Iyi ntambara bayitangije ari abasirikari 40, ariko 27 muri bo nibo bonyine bari bafite intwaro. Muri aba 40 bari bagiye gutangiza intambara ku butegetsi bwa Milton Obote harimo General Major Fred Gisa Rwigema ndetse na Perezida Paul Kagame, ndetse n'abandi bagiye binjira muri uyu mutwe inyuma. Gusa kwinjira muri uyu mutwe muri iki gihe cyari icyemezo gikomeye kuko byari uguhera nko kuri zero, kandi bari bagiye guhangana n'igisirikare cya leta kandi cyatojwe ndetse gifite byose nkenerwa.
gusa iyo mpamvu yo kujya muri uru rugamba ndetse no gutangiza intambara, impamvu yabyo yari ikomeye kurusha ibindi byose, yari uguharanira kwishyira kwizana kw'Abagande. Mu gutangira iyi ntambara, isasu rya mbere ryavugiye ahitwa Ikambamba, maze batera ikigo cya gisirikare cyitwa Kambamba Military Barracks. Aha byagenze neza rwose ku buryo banahakuye intwaro bakomezanyije urugamba. Yoweli Kaguta Museveni yavugaga ko arwanira ukuri no kubaho neza kw'abaturage ba Uganda. Yavugaga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa ruswa ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'igitugu, abanya-Uganda bakagira ukwishyira no kwizana kwabo. Mu mwaka w'1986 ishyaka NRA ryafashe Uganda, maze Milton Obote ahungira muri Zambia, mu gihe Okello wari wamusimbuye yahungiye muri Kenya. Kuva mu mwaka w'1986 kugeza mu mwaka w'1996, imyaka 10 yabaye inzibacyuho, maze mu mwaka w'1996 habaho amatora, maze Museveni atsinda amatora ya manda ye ya mbere yemewe n'amategeko. Gusa dusubiye inyuma gatoya, mu mwaka w'1986 hari ijambo ryavuzwe na Perezida wa Yoweli Kaguta Museveni. Ijambo rigira riti, problem of Africa in general is not the people but leaders who overstay in power. Ikibazo cy'Abanyafrika si ubutegetsi, ahubwo ni abayobozi bagundira ubutegetsi. None ndebera imyaka 40 irashije yiyongeje indi ariko ubutegetsi. Hagati aho, Yoweli Kaguta Museveni kuva yagera ku butegetsi yahinduye byinshi birimo gusubiza ituze mu gihugu, kuko mbere ye nta gihe kirekire Uganda yigeze imara itari mu makimbirane ndetse n'imvururu zitandukanye. Kuko mbere ye kuva mu 1962 Uganda ibonye ubutegetsi. Uganda mbere yari imaze kuyoborwa n'abaperezida 8. Mu myaka 24 yari ishije Uganda ibonye ubwigenge. Icya kabiri, Museveni yagize uruhare mu kuvugurura ubukungu bwa Uganda, kuko yongeye kubaka Kampala ayigira umujyi mushya. Museveni kandi yagize uruhare mu kurwanya icyorezo cya sida cyari cyarazengereje Abagande ubwo cyadukaga mu mwaka w'1980. Abagande benshi bari bafite ihungabana batewe n'iki cyorezo cya sida. Yoweli Kaguta Museveni azahora yibukwa umwe mu bajenerali bagiye bafata abasirikare akabahinduramo abasirikare bakomeye ndetse n'abanyepolitiki icyarimwe. Ikindi kandi azahora yibuka nk'umwe mu baperezida bayoboye Uganda imyaka myinshi. Naha dushoreza ikiganiro cyacu. Iyi ni Nepo TV official. Nge nitwa Mr. Wizi. Wirebe ko wakoze subscribe uyikore niba utarayikora. Nitwa Mr. Wizi, ndabashimiye.